ngase phone ki batuan tuan ma manipuri si phone sing ni maru ebe I pausin khongocharaga manipur top channel gi mekeri gi ma'am da share to zge han mamakta ma'am ngasi gi noma pan sajibu serau sibu manipur gi top channel gi mekeri gi su ma'am da nungai phaba paujal pizari amasum ma'am ngasi phone gi phone sing ma'am da share to zge laiba asigi president sajibu serau gi yaifa paujal pirakli Maitai Furup ki sahi hoba numit sajibu gi noma panba seraubi thauramna lakpada laiba asigi president Ramnath Kovind na miyamda yaifa paujal pirakli ma ki paujal sirol asin hai sajibu serauba Chitra Sukladi Ugadi Gudi Padawa Seti San Baishakhi Vishnu amasum Nabarihagi sienglaba thauram asida aihakna laiba asigi citizen punamakta yaifa paujal pijari asigumba sahi hobagi thauram asi laiba asigi mafam punamakta tuan maungda pangthokpana tokhai basingi marakta apunbagi mas adu uli amaramda sajibu nongma pan serauba numit kamari lainana manipur gi governor Dr. Nazuma Heptullah Chief Minister and Beren Lok Sabha amadi Lok Sabha gi MP Minister Singh amasum atai lusing basingna miyamda yaifa paujal pirakli makase tharak poina to paukhrana Samarjit kasum sang yaukhre Masana Masabu Ningtamba Manipur State Council gi External Affairs amadi Defense Minister ni haijaba Salai Groups of Companies ki Chairman oiramba Narengbam Samarjit ngasi Special Judge NIA tha sigi kungutruk phawba numit taraga mangani judicial custody remand pikre loinena ma ki bel April taraga tret khanaga dawri Samarjit ngasi security gi akan section thoranga loinena police na Sarak Court Complex ki NIA Special Judge na Judicial Custody Remand Player galonena puthoraki ma ki Defense Council gi makedi gi su bail application file toraki court asida case asigi ion special PP NIA gi khuthangda thamlakhiba submission aduda pallibadi hawkhiba kumja English ni ga taraga mapan gi October 18 da Manipur India ragi ningtamle haina narengmam Samarjit amadi yambem berena London da lakthoraki Loinana nauna semlabani haiba Manipur State Council gi External Affairs and Defense Minister na Narengbam Samarjit oiki amadi Chief Minister na yambem birena oiki haiba wafam asi mathangi numit October 13 da pauksi amadi social media ra phongdoknaraki thawong adu ain gi wangbada oiba maramna makhoi ani gi mathakta Lamphel Police na FIR register tawki November 18 Government of India gi yathang matung ina NIA na Guwahati branch na case adu pairakhi case aduga mari lainana investigation chathabada Salai Group of Companies na miyamda sahida sindoi sada kuntraga taruk pigani haina namthak tawduna yamlaba senpham kaya khomgatlaba matungda matam adugi company asigi chairperson su oiramba Narengmam Samarjit London da CNK amadi Manipur India dagi ningtamle haina lakthorakhibani haiba khangbangamki makhatana witness kya amarom NIA na statement lauki document kya ama sis tawki amadi technical evidence kya su record tawbangam ki loinena saliba sai asigi March 19 da NIA na Samarjit yambem beren elangba Brojendro Narengbam Bisorjit amadi akoijam Dipa Anandagi mathakta mari lenaba document singa loinena court asida charge thagatki sai asigi March 19 special judge NIA Manipur na Samarjit amadi yambem beren gi mathakta non available warrant of arrest issue tawkrabani Madugi matung March 15 Samarjit London dagi halakpagi khongsata New Delhi gi Indira Gandhi International Airport gi NIA na fagatkhibani loinena March 18 ma NIA gi team amana Imphal ma ki mathakta Manipur da leiriba FIR aduga mari lainena puthorakhibani March 13 dagi ngasi phawba police custody da leirakhibani loinena Samarjit na senariba case asi aruba oibana natana Makhatana investigation sa thabagi tangay padaba laiba maramna judicial custody remand PBO haina NIA gi submission aduda makhatana panki court asina makhalani gi submission amadi case record sing ningthina yenglaba matungna makki mathakta investigation sa thabagi tangay padaba laiba maramna thasigi kungataruk phawa judicial custody remand pikhibani amasum Samarjit ki bail application adubuna April 13 hearing sa thanaba matam lepkhibani hainisu pawsina makhatari Makasa tharak poina to papaw mana Myanmar Army gi miyot minai kibadagi selakpa miyoy kya AR na halankhre Myanmar gi lanjin narakpasing mateng panghanana laingak taksilagani neso Myanmar lanmi gi mihat mipun miyot minai kibadagi Saigang region gi saru ama oiriba tamu amasu masigi manak nakpada laiba khul singda khundariba misam mayam sangjafam lawna bagi damak Manipur rom da chenchilakpasing Assam Rifles ki personal sing amasum
पुलिसना नमदुना हलनख्रे मोरेदगी फंगवा पाउना हाई ngase pung 3 rom tarakpada tamuda masing khangdaba nongmai round kaya marum kapagi bakol takhi nongmai kapli badu Myanmar lanmigi lengak su yaningdaba miyam gi marakta oigeni haina thajai nongmai kapagi thaudo aduda sahi nauriba nupa masa ama lekhidre Myanmar army na protest toba miyoi nongmaina kapa amasum makhoida record laiba miyoi hek ubaga kapagi thautoksing mathang tholakpa tamu amasum masigi manak nakpa khulsingda laiba Myanmar masasing laitana laiba ngamdre nupi angang sing yauna miyoi kya border pillar 79 more muslim basti maikaider miyoi yangkhai hena chensinanaba thorang tokhi makhoina no man lands da pung kya marum makhoi bu sangjafam pinanabagi ayaba ngaiduna lekhi adubo Assam rifles amasum police na ayaba pikhide amasum thajabiya ba mafam dagi phangba paun hai ngamkhai sambal khadaba mafam kyamarum da Myanmarom da Manipur miyoi kyamarum sanglak lamba yabagi thajabalai makhoi khangna sana ba masum kangluk masial punba Manipuri masasina yok thaktuna leibigi mamitai marasde India gi awanong po state kharaga yumlo nariba Myanmar da hauju oiriba sarangna basina maram oiduna leiba sida sangjafam loriba miyoi singa sida matam kharagi oina mateng pinaba center amadi state lengak singda taksilagani haina North East Student Organization Nesona Fondorakli Nesogi Chairman Samuel Bizarawa Amadi General Secretary Sinam Prakash no Kiyak Pidno Tadorok Pasirol Sina Makhatana Hai Myanmar Huzik Oriba Yamna Tamthiba Piba Masig Yenglaga Khasi Student Union KSU All Assam Student Union ASU Naga Student Federation NSF Mizo Zirai Paul MJP Tuipra Student Federation TSF on Manipur Student Union MSU Garo Student Union GSU Amadi All Arunachal Pradesh Student Unions APSU gi apunba body ama oiriba Nesho gi meeting ama thasigi mapana phamduna warep kaya manum lokhibani Manipur da hauzik military junta na lenga pai kibadegi human right violation kaya marum sathaduna makhal makha kaya gi miyot minai chatharakpadegi leba adu gi miyoi kaya marum Mizoram amadi Myanmar sangjafam lauduna leiri hauzik oiragdiba phiba masigi miyoi bigi minungsi yenglaga sangjafam lauduna Lairakpa miyoi sing asigi yaifanaba mifam aduna warep kyamaram laukhre warep sing adugi matungina democracy lengak namthaduna military na Myanmar da hauzik chathariba miyot minai sing asibu akan mamongna kandem tawba hiram asigi matang nei India lengaki maikei digisu Myanmar miyot minai chathariba si lephananaba angamba thakta hona hanba lengak ta takshinba Myanmar ga yumlo nariba awangnong pokki Mizoram Manipur Nagaland amadi Arunachal Pradesh ki state sing asida lairiba phurup sing asiga Myanmaris singa hiram kaya marumda manariba sigi yenglaga sedang phamloriba Myanmaris singbo mating panghananaba state amadi center lengak ta takshinba haibna singbasing asini Sierol asina makhatana hai missing yamjadaba awangnong pokki state sing asida Bangladesh tagi loni yadaba mona senchilagriba miyoi sing asibu takthokadabani awangnong pokki state sinba thungna inner line permit system sanahangadabani Assam record ki close khudingma sanahangadabani Citizenship Amendment Act ki mayokta lepa Arunachal Pradesh tagi sakma amadi hazong refugees sing takthokpa haibana singba phirep kya adugi haujuk phawba khongpham hongdana leidi hairinasu pawsina makhatana fongdorakli Makasa tharakpoina topa pawmana lukhauji jau political career hanaba anekpa NGO singna hotnari kuki lupsing hana Sandel gi Autonomous District Council gi chairman oirama lukhauji jau asi Myanmar ga tainana leidiba more gi miyam gi yaifananaba political wis leiba miyamna yaba kathokpagi thauna leibana ha amane maki political wis amasum achievement manghananaba anekpa NGO kharana hotnari haina more gi kuki lupsingna fongdorakli 3.5 collective amasum human right alert na India gi prime minister da thaba sirol amasum madugi pakhomna deputy secretary NE1 Manipur gi chief secretary da tharakpa sirol amagi matungina tribal council more Kuki women union and human rights more amasum Kuki chiefs association more block na India gi prime minister da thaba sirol amana hairi special judge NGNPS kona sahi ani makhoi hena wayel sathraba matungda lukhauji jau yauna miyoi taruk December 13 English ani ga kunna mara laiti haikhrabani miyoi ani amana sai taraga ma kasum sangna thamkhrabani case asi hek horakpadagi 3.5 amasum human right alert amasum makhoina nekpa miyoi singna court ki wariel da ayet papi no lakhi
ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯄꯤꯜ ꯆꯠꯅꯕ ꯂꯤꯐ ꯄꯤꯅꯕ ꯀꯦꯁ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯅꯥꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯀꯠꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯇꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯨ ꯀꯔꯦꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯠꯊꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ intimidation ꯆꯠꯊꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯗꯧ ꯏꯪꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯌꯥꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯦꯀꯔ M.K. ꯖꯤꯠ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯏꯆꯦꯜꯗ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯦꯀꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ M.K. ꯖꯤꯠ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯀꯣꯃꯣꯜꯖꯤꯠ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:30 ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯦꯀꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ M.K. ꯖꯤꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯡꯈꯥꯝ ꯃꯌꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 60 ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ VHS ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯇ ꯑꯁꯤꯕ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯍꯤꯡꯍꯧꯅꯤ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯕꯤꯗꯥꯏ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯑꯍꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯑꯂꯥ ꯖꯤꯁꯨ ꯂꯐꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯝꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯤꯂꯝ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯦꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯈꯔ ꯃꯥꯋꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯕꯟ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯍꯥꯔꯗ ꯆꯠꯇꯤꯁꯒꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤꯍꯥꯔꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯋꯤꯁ ꯀꯦꯗꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣ ERB of CPI ꯃꯥꯋꯤꯁꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 13ꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯕꯟ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯧꯒꯠꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯠꯇꯤꯁꯒꯔꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯕꯟ ꯑꯗꯨ ꯀꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ERBꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯁꯔꯀꯦꯠꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡ ꯌꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯗ 10ꯁꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ 12ꯁꯨꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12ꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡ ꯃꯦꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ 10ꯁꯨꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯅ ꯖꯨꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯄꯔꯁꯥ ꯂꯦꯈꯋꯥꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯅ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯚꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ NAACꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯀ꯭ꯔꯤꯗꯤꯇꯦꯁꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ NAACꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ 2.5 ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ NAACꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ S. ꯔꯥꯖꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ DM ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯋꯤꯛ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ 2021 ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯆꯤꯞ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯗꯨꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ S. ꯔꯥꯖꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯂꯤꯕꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ NEP 2020 introduce ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ NEP 2020 ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯇꯥꯛꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ NEPꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯤꯇꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇꯁꯨ NEPꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯒꯅꯤ NEP 2020 ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯚꯣꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯔꯁ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ S. ꯔꯥꯖꯦꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ
अतोप यामना लेबक थीबा पाव मना एआर ना मतम लौरिंगै लायेंगनब पुखलकप अनाब सिरे बन चतखरे लायेंगनब पुखलकप अनाब मतेंगना पाल डिस्ट्रिक्ट की सिताद एआर ना एंट्री तौननब होटनरिंगै मतम सांगना लौदुना लेबदिगी अनाब अमा मफम अदुमक्तदा सिरे हाइरि खोई साउनरब मियामना एआर गी केम्प अटैक तौखरे थौदो अदुबु यनिंगदब फुंगदोकलदुना कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन केएसओ तेंगनौपाल ब्लॉकना नेशनल हाईवे 102 इम्फाल मोरे लंबीदा हयेंग अयुक पुंग मंगादगी हौना मतम कक्तना बन चथरगने हाइरि थौदो असिगी मतांगना फंगबा पाउन हाइ ngasi numitang pung 8 khir helakpada sitadagi m lunkhomang haukip sai yangkhai apokpa lekhidraba onkhomang haukip Sita Village hairiba miyesi mabuk nai haidana hospital pukhalaki matam adura sita da leiba kun suba AR gi post aduda mausagum entry tawna bairaki ana badu serious oire kharathuna sakhiye haina haki adumapu mafam aduda leiba AR gi personal sing aduna makhoi bu thadokpugi mahuta matam lauduna laki hairi AR gi entry tawringe gate hangna ba hotnaringai da ana badu mafam adumakta da sikhi अनाबदु एआर ना मतम महंदुना सियनबनी हाइना खोसाउनरब सितागी खुंजासिंग हौरक्तुना एआर गी पोस्ट अदुद अटैक चथखि अदुमैनम करी करी अकाय तोइथोखिबना सिंगबा लैखिबगी हाइप पाव अदुमक्ति हौजि फावबी ओइना फंगबा ngamdri हाइरि एआर गी थौवंग अदुबु यनिंगदब फुंगदोक्तुना इम्फाल मोरे लंबी NH 102 दा हयेंग एप्रिल 13 गी अयुक पुंग 5 दगी मतम कक्तबा बंच थरगनी हाइना KSO तेंगनौपाल ब्लॉक की प्रेसिडेंट Samuel Hawkimna Kangalakli Hennis Paus na Makatana Fondorakli. The Shilakpoina top tentakpa pau krana nupigi video kat asoikara website the Tagaluba Kapur Jail thajinkhare. Hawkipase English singing Gataraga Tereki October Marie da Pakang Lesabi Nungsinabdegi Launa Lananabi Damak Cielo Rabinu PMagi Yang Waitaba video record Singamadi phone number 4 victim Sigi Ayabi Yaudana Akad Asoy Amagi website the Tagaluba Kurai. Singang bom lekai digi kapur nong thong bom sai kunganipan apok en ebohan bishbu CGM Impal West nang CGL thajinkhare thaudo asigi matang na victim oiribi nupi masa asi apok pina cyber crime police station na complaint ama langkhatkhi complaint aduna hairibadi yengba nuaitaba video thagat padana tana ma ki masa nupi gi phone number fawa caption haptuna akhat asu amagi website ta thagalakpadagi masak khangdaba miyoi kya na ma ki masa nupi da machine thingamda phone chinglakhi thaudo asidagi ma ki masa nupi asida mentally harassment kya pibire haijaraki thaudo asidagi police na FIR lokhotuna kapur bu phadna wangpong su chathaki victim asigi apok pina haikibadi website adu da thagat kraba video adu kapur na ma ki masa nupi khanghandana recording tokhibo oiramgani victim amadi accused ani gi marakta Hawkipase Karaki Mamang Pakang Laisabi or Nushinabdagi Sen Jonkibani, Aduga Pakang Laisabi Anigi, Mama passing Yanaba Amadigi Luhong Yetokibani, Lunena Hawkipa Tataruki Mamang Nupi Masaga Pona Pau Ponakidabani. Police na Satrapu investigation Marie Lane accused Asibu judicial custody demand player Gidam Ngasi CGM Impal West Putoraki, accused Asigi Council Nasu Kapurbu Bail Pibinaba player Niraki Aduga Council Nirakiba Bail application Adubu CGM Impal West na register Tokibuloina Kapurbu judicial custody demand player Gidam Ngasi jail thajinkhare Hanasu Pausna Makatari Atopa Pawamana footpath Kariba Yot ki bar Huralamba Amafare Thasiki Taraga Matugi Numidang Punk Nipan, minute young Kairum Taba, the widest CGM Holgi Mayukna with the labor, Kangla Patki, footpath, Kariba Yotki, Bar Huranduna, Maring Ban, Tangalaga Purambani Haiva, Ziribam, Lalpani Degi, Azad Khan Saikun Apopalekitra, Tombi Khan, City Police na Power, the CGM Impal West, the accused Sibuta, Siki Taraga to Power, the Mid Mangani Police custody that Laidana Bakan Kre. City Police ki team Mamana Numid Adugi, Numidang na Kangla Pat Paring da patrolling Satki, Team Maduna Satakiba patrolling Adu the Hakting Nana Huran Vegi, Taudo Adu Tang Narakpadigi, accused Asibu Pardon, Wang Pong Sun Sataki. Police na accused Asibu Makata na investigation sing Satanabu Wang Pong Sataki, Wang Pong Aduga Mari Lena accused Asina Haikibadi, Taudo Asida Natana, Mamang Taktasu Atopa Taudoxing Satakre, Lunana, Taudo Asi Atopa Ko Associate Oiba Laira Bra Hivesi, Police ki Makedi is a sing never Pauri, Police na Kangla Pat Paring da Mankiba Yotki, Bar Singi Matangasu, Makata na investigation Sataki, Haijaraki, Police ki remand player Adubu, Taraba Matung CGM Impal West na accused Adubu Tasiki Taragatur Pawa, the Mid Mangani Police custody the Lona Bakan Kre, Hena, Paus na Makatan, Fondor, the Dumam City Paus, Sangdokre,
ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯕꯤꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯩꯔꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯏꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯣꯞ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ